Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu la remsang ralte Revenue Minister Pubilal Chanzawan tu lai thiam na mangin Mizo mipui te ta na ul samle chakzo ka na tho ni don ati Cyclone Remal wanga bandoi na le har sanatok zinga no pang somli pakhat ne na wain khan Social Welfare Tribal Affairs Women and Child Development Department Minister Pilarin Puyin Chomdol na ahlan Union Tribal Affairs Minister Aizawl Oraman Ramchunga Tribal te dom kana tur scheme te sang sanga tanas tumruaman za somsari pathumina pung ti asoi Assam Police ten ri low methamphetamine chengwei bel chakohu anman Revenue Minister Pubilal Chanzawan tun lai thiam na pangin Mizo mipui te tana ol samle chakzo ka na tho ani don ti asoi Boing khan Pubilal Chanzawa hian apisa a chanchubami te akoma Land record mumal takasiamani thainana malak ani don ti soyin LSC ming thak ramte house pass deal surveyor detailment le adang te chu online le common service center kaltlangin deal thei ani don ati a AMC chunga online land tax payment kalpui mek ani ti soyin Mizoram puma po kumsa ne somni panga ralma ngein online tax payment kalpui ni thainan malak mek ani atibok Revenue Minister Chuan Thok to Indai Lo Chungchang Soyin Surveyor Indai Lo na pushu kani thainan surveyor la bel ani tur thole Sarkarin private surveyor and panel firm answer tur thu soya District Thar Pathum Sai Tual Khozole na thiala Revenue Office te thuam chak ani don ti po soyin na thok tu po laturin rom hana siamani ati Pubilal Chanzawa chuan Aizawl Municipal Corporation huam chunga house pass deal na form Minister hena deal ngai thin chu mipui te ta na ol sam na ngai to in ti to pani thu soya hengba ka hian Revenue Department chuan Central Sector Scheme chakzoka kalpui ni thainan Digital India Land Record Modernization Program le Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas te kalpui mekani ati Mipui tana thil ol samjok tur ngai to ani thu soyin Minister chuan Aizawl Settlement Office North le South Siama Geographical Area Filfai takane ni thainan malaka ni ti a Aizawl District ka khwale vengte chimle mara thanin veng omna lama office door tura rom manasya mekani ati Ram in le kha da khamle thil dang dang a hian registration fee State Bank of India main branch sa te ngai thina hian mi pui sen so di tam le a kuna he bokani registration fee district tina settlement office ape turin rom man siamani to a Aizawl office ayan July som hi pahi atang khan man chan ani to a district dang a po man ani kol theinan settlement officer ten ma anlame Tun naya Aizawl le Delhi lo azin LADC Chief Executive Member le Deputy Chairman ten voin khan long tlaya tu thar theder tu te komin anjin chhuana chuan ra du om ma chhuangein be sei te an soi CM Pusilal Muanthang Office Chamber Chanchubami ten komna CM chuan Mizoram Sarkar Tourism Minister Pilarin Puyin na LADC huam chunga Tourist Lodge te chu LADC and Kolna Noida tura an thlen chu Minister chuan alodong song thale ti soyin amun ma ero State Sarkar kotala omzui se du thu Minister hian alo shil ni na soya UDNPA Director Pu Andrew H. Vanal Dikan na UDNPA malana tamzok longtlai ko puya nulu ani thainan rodna thlente Minister dangba ka Governor na anmamu an thlente chu thataka anlo don suna wangin CM chuan lom thu soi Pusilal Muanthang chuan Delhi an cham chungin Marchaka Autonomous District Council ten thune na sangjok an nei thainana malak zel dan tur ngai to in Autonomous District Council shwai tu te anin makhom ti soyin Home Minister ba ka mi poimo dangan mu te chuan rom man an lo siam te than ti puyin a hun tur soilok theina lo ma se Autonomous District Council ten thune na lian jok an nei thainan Central Sarkar chu aphorin a hlotlin ngei be seina an nei lian hle ni in a soi LADC Deputy Chairman Pu Aizawl Muansang chuan Autonomous District Council ten thun in lian zok an nei thei nan na an nor zinga
mi puinol puin direct finance de an ria chu sarkar kaldana direct in central le autonomous district council te chu state sarkar kal tlang lavin sumchung chang anen dor arem lova state sarkar atanga an budget turte romman om thin chu her danglam shatin sarkar le puisumbo ma autonomous district council da chanvo tur da chu ando berani ti soin chu chuan state sarkar thlo khum lama kok lova state sarkar tan po azang khai pha jok donani ati Women and Child Development WCD Noya Scheme Pani Mission Vatsalya le Mission Shakti te kaltlangin cyclone remal wanga vanduaina le har sanatok zinga no pang somli pakhat te chu voin khan Social Welfare Tribal Affairs Women and Child Development Department Minister Pilarin Puin Chomdol na ahlan Minister Chuan Khwarial Chena Tuar to no pang te chu the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 in abika en kolle ven him ngai ati te zinga mi an wangin ngai poimo an ni ati a sarkar atanga chanpuina omang ang te manga tuam hlom an ni tur thu soyani Aizawl District Child Protection Unit le Child Welfare Committee chuan meni somthum pakhatatanga July ninga chung khan Aizawl le ache vel mun sanga cyclone remalin chian na athlen tuar tu no pang te zir chiangin he chian na tlangin anghong zinga hian no pang somkwa parokan tel ti an fin fia he chom dol na program a hian Mission Shakti Noya Beti Bachao Beti Parau atangin mechano pang somni pariatan SSA account honsak ania no pang ten ele in tur tha an na turte an le khazir na puitu tur le hresel na tha an nei theina atana adin en kol na turin Mission Vatsalya Noya Juvenile Justice Fund atangin no pang som paruk kum khat chung atan thlatin cheng sang ni theu sum le paya chom don na pe kan ni a hengba ka hian no pang te hi gift package pe kan ni a min phalten stationery item te an pe bokani he hun man na hian Directorate of Women and Child Development le Aizawl Head Post Office athok tu te an telani Health and Family Welfare Department le pol sang tang rol te hwai hotin wall hepatitis day sang ni somni pali chu voin khan Health Minister Pilarin Puihovin Aizawl manani a National Health Mission NVCHP MSAX part le Shalom Society shwai tu te baka Aizawl West College Aizawl North College le ICFI University Zirlai te antela mithiam ten na tagin hepatitis chung changa shia tur poimo te ngai thlakani Pilarin pui chuan khavel pum huwa puin hepatitis chu bo tura chaktaka malak mek zelani thote hemi tan hian mitenin chanbo poimo tak an nei theu baka mi pui wan tlang ne na po zaw zo ka heng thote ponzar pui turin kal khom te chu asomani Health and Family Welfare Department Principal Director Dr. Vandal Somahova World Hepatitis Day manna hian adu apiang tan Health Department athok tu ten athlonin hepatitis le HIV test anti sakani Voin Khan Aizawl District Consumer Protection Council Committee voi khatna District Borsab Dr. Lalngur Tlau Hovin DC Conference Room an Tokhoma District Consumer Protection Council malana tur sang le ria tur poimo in ria na te ne ni baka thil poimo dangte soi hobani Chairman chuan mi puiten an dik na chanvo an ria tok lawa wangin sumdong ten sumtam tak an nei sak fo thin ti soin mi puiten mani dik na theu hrichiang le zwal turin venge mo khotena emo consumer union din tha ati thu soyani mi puite chu consumer le service provider an ni kop fo awangin boina le har sana tam tak a om thin rualin in bum na kong tam tak laka mitin nin an dik na chanvo theu an hum hal theinan theitop chhotlang theu turin kalkhom te chu acha bok Meeting a hian district level Consumer Protection Council member te atangin consumer ten har sana an to thin te an soibaka legal metrology tura malak na te mi puite na awareness nei dan turte ration card le gas chungchang har sana thin chen fel dan turte le thupoi mo dang te relani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Union Tribal Affairs Minister Jual Oraman Ramchunga Tribal te dom kana tour scheme chang tana sumruam manchu za somsari pathomina pung ani ati nimena agar tala athathar khom tu te komna he thui soin po rama chuan kumsa ni somni pali somni panga union budgeta tribal te tana scheme chang kalpuinan cheng vai bel cha sing khat sang thum ro manani ati a mera theile me chele choi kana le ti changna turba ka thalai ta na ejana tur kong siam te ngai poimo ani anga te bok
North East Special Infrastructure Development Scheme Noya Tripura Tan Chengwei Bill says the Li Somnga Pariat Senator Project Sompali Pomani Thopo Soyin Minister Chuan Pradhan Mantri Janjati Unat Gram Abhiyan Scheme Noya Ramchunga Thingtlang Khwa Sing Ruksang Thoma Mason na Sang Sang Kalpuyani Ang Atibok Assam Police ten Kachar District methamphetamine Chengwei Bill Sakohu le anei tua pumi pakhat anman Anthudon bo zweni zanak katakhala be puyan thlangna police te hian methamphetamine yaba tia soibok mum sing thum le ri lo phuna tana man lir thei kani nei chi an manani police te chuan heng ri lo te Myanmar atanga tollu ramchong mundanga thon chhuwa turani an ringani Chanchinthar top na tlang pui Revenue Minister Pubilal Chanzawan tunglai thiam na mangin Mizo mi pui tana ol samle chakzo kan hatho ani don ati Cyclone Remal wanga vandoina le har sanatok zinga no pang somli pakhat ne na voin khan Social Welfare Tribal Affairs Women and Child Development Department Minister Pilarin Puin chomdol na ahlan Union Tribal Affairs Minister Jual Oraman Ramchunga Tribal de Dom kana tur scheme chang tana sumruaman za somsari pathumin apung ti asoi Assam Police ten ri low methamphetamine Chengwei Bill Chakohu an man chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani